Sajene Mnakwazo Mdoko le Constable Mnina wa Breakfast ba ile ba hlokofatswa harampa ya bosiu ka Sontaha ba ile ba thungwa mme ba nkelwa dithunya tsa mosebetsi. Dibui di hlalositse bahlanka bana ka bobedi jwalo ka basebetsi ba neng ba itelletse tshireletso ya baahi. Ha ba malapa a bona a ipileditse ho baahi ho tshehetsa malapa a mapolesa a bolawang. Ndiyacela kangangoko. O hlalosa hore Sajene Mnakwazo Mdoko o ne a itelletse ho sebeletsa baahi ka nepo. Letona la sepolesa Bheki Cele le boletse ha dipolao tsa bahlanka ba sepolesa tse ntseng di hlwa mekwalaba di kekebe tsa mamellwa ho feta mona. It looks like has become normal that police must be killed. And the way you put your news, we are supporting that narrative that is nothing wrong killing the police. That's a narrative that is developing. Ho bolawe mohlanka e mong wa sepolesa ho seng ha kajeno KwaZulu-Natal, palo ya mapolesa a seng a bolawe ho fihlela jwalo nakong ya beke tse pedi a supile.